Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa Levitico, Kapitulo 24, versikulo 19. Nudangran ti maysa a tao, ti pada na a tao, lakaman na madlaeng tikas, iti inaramid na. Papagayam, intay denggan ti maysa pay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Kinapudno Candia. Imang, ayan jay Diyos nga ipapaalakan ka. Pasensya kayon, senyorita. Inlapas ko pa'y ngamin ti ipapaaramid ni madam. Umasidag ka man dito eh. Apay ka di, senyorita. Apay ngagtong pa kayo, senyorita. Kayat mo, taulitak pa'y itibangir at pingping mo? Agunay kan! Ti Diyos nga ipapaalak! Uwan, senyorita, mapanakon. Kasano da ito yan, Simon? Talaga amalugin ti negosyo tayo. Anya ti aramidan ta. Padasak man ti umasidag kadag iti amigo. Barang at damayat ngagpautang. Amudan amaluglog iti kumpanya tayo. Saan dalakit di akaya ti agpautang? Kas kumaka ni Peter. Amok nga da kwartana, ngam talaga asaan na akaya ti agpautang. No awan ti mayat ngagpautang. Ti panangisal data iti bangko iti balay tayo ti maudi nga opsyon ta. Ngam kasanon no malugil at ti kumpanya. Awanan ti sabali pagpilyan, Carmi. Diyak mo't ipalubos amang rekiplatan ti kumpanya tayo. Patsya ka makabangon pa'y. Nulakit di taad da kwarta mausar. Mama, kasapulak ti kwarta. Mano ka di, iha? 10,000, mama. Pangusaram? Adala kayat ko agatangan. Amuyumot kanya kon. Diyak kayat ti paudi ija pagadanan. Adang min kursunadak agatangan na bag. Iha, mabalin ka di nga inton bigatan nga itid ko ti kwarta. Awan pa'y nga min cash ko ita. Okay, mama. Panagkunak. Nasken nga ibagamon ka ni Julia ti sasaadan tayo ita. Tapno mabawasan ti panaggasgastos na. Saan, Simon? Sigurado nga agliday. Kat amang ano saan na nga ituloy ti panagatan na. Una, ngambitan kabailan nga ipaaydag iti kasapulan na. No kasapulan nga isaldamon iti bangko ti balay. Tapno makabangon ti kumpanya, aramidamon. Diyak kayat nga agriga ti anak ta. Nairwam iti narangay a panagbiag. Marigatan lakit di nga agadjust. Ala, inton bigat. Aramidag ti kayat mo mapasamak. Ngamsakbay na. Padasag akasarita ni Peter akabsat mo. Barang malukoy ko apautangan na ta. Sige, Simon. Aramidam amin apabuspusan. Pangasim, Peter. Pautangan na kami kuman. Bayadak metla dagos apaman ang makabangon ti kumpanya. Pasensya kan, ngam awan maipautang ko kan ka. Isu ano siyak ti sika. Sakbay ang mailumlum kayo iti utang. Irekap mon ti kumpanyayo. Saan, Peter? Ado tirigat ko iti dayja kumpanya. Diyak kaya't abasta agsaralatan. Ngam adon ti utang iyo. No kasapulan nga isaldak ti balay mi. Aramidak. Anya, amom ka di ti sasawam? Kasano, no agtultuloy ti panakalugi ti negosyo yo? Ay, diyak amot ti sawak. Di tamat siguro nga agsara ti kumpanya. Kat agabang kaminton. Anya? Talaga nga awan amam akatulong. Ipungot ka man langan. Ay! Anay to, senyorita! Ipungot ti buko! Masaksakitan na! Itay pa'y lang apinaplantsak kan ka ti uniform ko? Ngam aging gaita, saan mo pa'y anaplantsa? Imo na ngamin ngayon na si Kasok ni Sir, tanasapsap apimanaw. Saan ka nagrason? Talaga abayo na bad kang agunggunay? Awan ni Sir Bim ang masuswelduan. Senyorita,
Pasensya kayon. Santo na maulit. Ipatan niyo ko man tibok ko. Nagsakita. Anya tumapas pasamak nito. Iha, ibatam tibok ni Imang. Bayo na ba't nga minday takay tulong, mama? Mala daw ako iti pagadalan. Ngam di na pala na plancha ti uniform ko. Ado nga minti paaramid ko itaykan ko, ana. Imang, mapan mo i-plancha ti uniform ni Julia. Wan, madam. Imang, pasensya ka lako man iti anak ko, ha? Saan ka amadanagan tabi nagbaga akon? Nauyong kanyak ti anak yo, madam. Agpaisoan na anos kayo kinisir kanyak. Ngamdya kon maanusan ni Senyorita Julia. Iso akayat kun tagpakada. Agawid akon igay probinsyami. Oray narigat ti panagbiag may jay. Ngamawan mang kabkabil kanya. Pangaasim, saan ka kumapay a pumanawa? Saan ka amadanagan? Kasaritak manan ni Julia. Ibagam lang kanyak nung kabilan na kamanan, ha? Sige nga rod, madam. Sa anak pa'y nga gawid. Ipagpagapok ka da kayo kini, sir. Agyaman na, Imang. Ado nga min, ti problema mi itakan ni sir mo. Mabori-bora na klaunay. Iso adyak kayat nga ikidan mo, ti pumanaw. Julia, mabalin ka dingag sa arita ta? Anya ti pagsaritaan ta, mama? Agpakpakada ni Imang nga agawid. Gapo iti kanayon apan ang kabil mo kankwana. Di namat ngamin amot yar aramiden na, mama. Iso akas jay, makabil ko. Bayan yun apumanaw. Mangbirok kayon iti kasukat na. Saan analaka ti agsapol iti katulong, iha? Ni Imang ti kayat ko, gaputan na bayagan kada tayo. Amukon ti ugali na. Ang mga numakaala tayo pa'y kititi agtatakaw ababaunan. Kasano tayo nga rudan no pumanawan ni Imang? Nakisarita akan kwa na ano mabalin, saan pa'y apumanaw. Kat kinunana saan apumanaw, no sardengam akabilan. Ambisyosa akatulong? Iha, ano sa mo ni Imang? Nariga ti agbirok iti katulong ita. Sige, mama. Ngamjak maikari asaan ko amakabil. Nang runa, no adda iparamid ko addi na maaramid adagos. Bay ama, kasaritak ni Imang nga unaan na amin akasapulang. Pumanaw kami kaniser mo, Imang. Ada si kasunmi. Tung palamlatan nagiti amin nga ibilin ni Julia kan ka. No ada ibilin na kan ka, unaem nga aramidan. Wen, madam. Sa dino ka di ti papanan nyo. Mabayag kayo kade. Imang, ada ibagakan ka. Ngamawan sa bali apang ibagbakaam, ha? Ada pa nagtalag ko kan ka. Uray ka ni Julia. Saan mo nga ibagbaga? Wen, madam. Anyang aminday ta. Maluglog iti kumpanya. Nakasalda pa yan ti balay mi iti bangko. Kat no saan lata ang makabangon ti kumpanya. Sigurado nga agabang kamin to iti pagnaudan mi. Kat no kasya ti mapasamag, mabalin mo tumatan ti agawid. Kasta ka di, madam. Ala, idaw-dawat ko ang makabangon ko mati kumpanyayo, madam. Agyamanak Imang. Alangarod, agpatuloy kamin kaniser mo. Hoy, babaunan. Agdalos ka iti kwarto. Wen, senyorita, ita ka din. Wen, di mo gamdan tagtakaw ka iti gamit ko. Adda aklaeng iti salas. Wen, senyorita. Pagbalinan pa'y ngagtatakaw. Kat manipod simra kakadakwada. Awan pa'y matinagtakaw ko. Ay, rugya kong tagdalos. Ang mga nukaungot naktumanin, numabaybayagak. Ay! Ay! Allah!
Nasakit ko ti bangbanglo ni senyorita. Nabuungan. Ay, Ano dyan tininag mo, ha? sorry senyorita. Jak inggagara. Nasagid ko ti bangbanglo yun. Tingingin na nabangbanglok. Awanan ka itibay nakatulong. Awan pa'y nasaya at nga aramid mo. Ay! Anay ko, senyorita! Uston! Pakawanandak ko man. Didak ipungot. Sang kumat ngayon gagara. Agyaman ka. Tagda umawag iti cellphone ko. Hello? When? Siyak nga ro ti anak da? Anya? Saan? Saan na dayta? Umay ka. Kaduan na ka mapan ni ospital. Apay ka di, senyorita. Nadisgrasya ka no da mama kan papa. Anya, kat kumusta ngay ka no ti kasasada? Delikado ka no ti kasasada. Anya, Diyak kaya tamapukaw ko dagiti dadakkel ko. Anya lang, ti mapasamak kanya. ay katang kararag ka, senyorita. Sige, imang, mapanta ni sa ospital. Mama, papa, kasanuog pa'y itan. Apaya pinanawan dakmat. Julia, amo kasaan mo pa nga mo. Amalugloge ti kumpanyayo. Anya? Awan na dakdakamat na kanya kakasta, Uncle. Uray to'y balayo. Nakasalday ti bangko. Kat dakkel, ti utang dagiti dadakkel mo. Anya? Kasanuag paitan, Uncle. Anya ti aramida. Siyak langan tinabat-bati akab sa tinam. Isu nga umay kaagyan ije balay. Ang pasensyakan. Tasaan kang agbiag akas iti sigod a panagbiag mo. Anya ti kayat yung asawan, Uncle. Tangay awan ti imbati dagiti dadakkel mo asa ni Kwada. Tudi kat puro utang. Siyak ti mang bayad. Hangam, agtrabaho ka kada kami. Anya? No saan mo kayat? Makamu ka nga ron kadagiti utang dagiti dadakkel mo. Iti saan na mabayag. Umay ti tagabangko. Kat papanawan da ka dito'y balayo. Mama, Papa, nakakaasyak matgaya man. Apaya pinanawandak. Kasano pa yung tibiyag ko itan. Imang, jak impagarup ana ilumlum gayam da mamakan papa iti utang. Pati ti balay, nakasalda iti bangko. Kinapudno na. Imbaga kanyak ni Madam Dagita, sakbay ama disgrasya da, senyorita. Yung pinagkarinak, nga awan sa bali apang ibagaak. Awanan sa bali apag kamangak. Kunan ni Uncle nga iso timang bayad kadagiti utang ti dadakkel ko. Nga agtrabaho ak kadakwada. Anya? Awanan sa bali apagpilyak, imang. Iso dalang matiam-am mo kakabagyan mi. Senyorita, padasam man nga ibagakin ng uncle mo. No kaya't dakmat nga alaon nga agtrabaho kadakwada. Sige, imang. Padasak nga ibaga. No jakla ipagpagapo ka damam cancer. Panawak ko man ni Julia. Ngam, apay asumkan ti asik kan ko na. Kaya't ko makita ti sitwasyon na igibalay ni uncle na. Iso anasay sayaat, no doang kami amapan.
Sapay ko tao manugot ni uncle na. Ita taawanan da papakan mamam. Sumurot kan kanya ka balay. Uncle, mabalin ka ding umay kanuman ag trabaho iti balayo ni Imang? Apay, awan pag nagdan na? Kasapulan na kanu ngamin ti trabaho, Uncle. Sige, duha kayo nga ron nga agtrabaho iti balay ko. Ngem, diyak kayat nga agsadot-sadot kayo. Tatno saan asayang ti pasweldok. Wan, Uncle, katagyaman tay manugot kayo. Nagdakkel gayam ti balay ni uncle mo, Julia. Wan, Imang, nabakbak nang dangadayo ngam da papakan mama. Naglawat idalusan ta. Hoy! Saan kayong agmatidir dita? Bugyan nyo trabaho, tado pa trabaho nga ururay kada kayo. Wan senyorito! Unay nyo agdalos. Gaputan na bayagin nga awan nagdaldalos dito ay. Wan senyorito! Nagsakit ang tisikat ko. Nabambanog ako. Ngam saan mat amabalin ti aginana. Sapay nagungot-mat ni Mark akasinsin ko. Pasaray kabilin nakpay. Agrigrigat akon. Tawan matanda mamakan papa. Julia, Yep. isardeng mo pa ilang ti agmat. Iplanchampay ti coat ko. Wan insan. Darasem! Diya kaya ti agbayag-bayag. Tagdardarasak. Wan insan. Inan-anom ti coat ko, ha? Awan na mo matrabaho. Kat nagdakkel ti binayadan ni Papa nga utang dagiti dadakkel mo. Kasano ka makabayad, ha? No tila agdadael ti paglaingam. Insan, pangasim. Isardang mo kumanti pa ng kabkabil mo kanyag. Pasensya kan, ta sa anak asanay iti kastoy at trabaho. Pues, mairuam ka itan. Gapot atong palbiag kan nga agbayad iti utang yo. Sus! Uray lalimitem ti ropam asinipat ti kasinsin mo. Kanayon nakamat ka nakabilang. Itala ama amiris ko, dagit inar-aramid ko kan ka, Imang. Pakawanan nagkuma, iti kinaranggas ko, hindi kan ka. Ay na, napakawan kan, Julia. Saanan aday tati panunutam. Sursurwom amin at trabaho. Tapno saan ka kanayon amaungtan. Wenno makabil. Imbag kanyak tanairwamak iti trabaho. Iso asanak amaungtan. Agnanayon ka din nakasto iti kasasaad ko, Imang. Kabilin daklatan, no adda pagbiddotak. Di ka madanagan. Saan ka mo't abaybayan? Nukas pangarigan ta kayat mo ti sumurot kanyak ijay probinsya mi. Isurot ka ijay. Ang ano sama, tagtalon ti pagbiyagan mi ijay. Awan ti naimas at taraon. Ngam at least, awan mang kabkabil kun ka ijay. No dakas ti ugalim, agbanag ka adakas. Iso anasaysaya at latta apilyan ti kinasayaat, tapno mailiklik ka iti pagdaksan. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 13, versikulo 4. Nupay kasano ti panagtarigagay tinasadot iti maysa a banag,
Pulos adi nanto magunod. Tinagagat a tao, maala na amin akayat na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Nakailag ka pa'y laang dito'y salas. Aldawon, Mario. Awan pa'y nagapuanam. Ay, ibaon nakmanan ije bangkag. Kita man ti panawon. Ay na, kayat mo ama atake ak. Na, nuurayam pa'y lang agtudo. Awan ti mapasamak iti biyag tayo. Narigat ti agbangkag no kastoy ang nagpudot ti panawon. Saan nga agtubo dagiti mula? Tawan ti tudo. Naawatam. Kat, anya ngay nga rod karamidam dito'y balay? Ay, pakasikuram ngamin amin. Ay, dito yak lang balay. Dinak maibaon ije bangkag. Uray pa agan ano ka. Hay, awan pa'y kit din ti pangalaan iti sidaan. Tapulos asaan ka nagmula itinatang. Ne, Mari Marta, anya day ta sibsibugam. Daytoy man mulak an nateng diti arubayan mi, mare. Makamula ka ket tikag ita. Isungarod asibsibuga, tapno agtubulat ta. Hay, nilakay ko. Ibabaon ko ang mapanagbangkag. Di na kayat. Makiapa. Saan ka nung nga agtubo ita dagiti mula gaputaawan tudo? Ay, di kumpare ngay mara eh. Agtultuloy latamat at ipanagbangkag nilakay ko, mare. Imbag man, nilakay ko si Maduten. Anya ngay ti pagbiyagan mi na sumardeng agmula nilakay ko. Ay mare, dumawatak man kit di iti bunga ti marunggayo. Ay, awan adomot, mga lakalata Imbag kit di taadaday ti marunggayo apagdawdawatan mi iti sidaan. Mula nilakay ko dayta, mare. Oray nga min nakaro ti pudo ti panawan. Agbiag lata ti marunggay, iso amayat dayta nga imula. Saan ka no gayam nga agbanggag ita ni kumparim a Mario, lakay? Kapo siguro iti pudot ti panawon ti makagapaw. Bakit? Kat apay nga ka. Agbangbangkag kamatlat ta. Puno panawon ti tikag ita. Isungin nakasarita ni Manong Ramon. Bareng kayat na, nga ibingayan na kami iti danom di irigasyon. Asakupan ti dagana. Kayat na nga ta? Ay kat, inakto kasarita. Ado kami aman nalon ang matulungan na. No manugot iti singasing ko. Ay, anyamat day talutlutum asidaanan bakit? Marunggay manen, makauma! Apay, adda pilaganas mo nga agreklamo ket iso nga rod ti adda. Ay, di kapay mo't makapanunot iti nasaya at nga ipasidam iti pamilyam. Si Kantupay, awan met pulos ara-aramidam. Agmalmalem kalaeng anak katugaw dito'y balay, nanipod ng rugi titikag. Na, Mari Mario! ne, Ray! ay, anya nga taayamat ti ibagaday taatao. Na, tapakabusuram amin. Kating kakasarita Sige, nakasarita. Ay, oh, apa, para eh. Ay, Kulakon kat nga da ka diti balayo, pare. kasano, nagpudot ti panawon. Iswadyak nagbangkag paylaan. Apay, agbangbangkag kapaylaan. Una, awan pag-tuition na giti ubing no jak agmula. Aginanakagit di, tani, awan tudaw. Sayang lang ti bannog mo no agmula kalata. Isungaron nga mayak. Ta umay kaawisen. Inta kasarita ni Manong Ramon. Asino ang Manong Ramon ti dakdakamatang? Diyan ngay nakagatang itinalawa adaga di taabagatan. Dayjay. Kanubak ng dayjay a tao. Ado ti daga na anagatang na. Uwin nga ron. Kahit karaman na nagatang na jiwaig. Iso mapanta kasarita. Na mabalin nga ibingayan na tayo iti danom. Agang angaw ka di pare. Di mo ayaam mo, anaungat dayjay a tao. Iso ti bagbagada. Angan, padasan tayo lata ti mapana. Say-sayangam laang ti oras mo kankwana pare. Makangag kalaang. Pabainan na ka. Isu asaanan, bayamon. Iso mo ti bagbagada. Ngan padasan lata. Aginanakagit din. Tani, nagpudot ti panawan. Kasta ya. Aginanaakit din.
Ngam no kayat mo, mangayab ka lang iti sa bali akadwam. Tada kayo timapan makisarita iti day taramon. Tano siya, ay, jak kayat timapabainan. Sinayang mo day jay agundaway, Mario. Sayang! Anya asayang asasawam. Nunapan mo kumakinaduan ni kumparim alari. Di mayat kuma. Kunak ngarudken ka, anarigat akasarsarita day jay aramon. Naimod day jay atao. Pinadas mon ang nakasarita? Jak pa'y napadas, angam isumot ibagbagada. Nungay nasaya at atao, katpatgan na tikid daw yun. Mamati ka, Mart. Imbag pa'y ni kumparim alari. Agar aramid itiwagas tapno makapagbangkaglatta. Ngam si kangay, sadot ka lang arudan, di mo pa'y ammo ti agaramid iti pamuspusan. Na, mangisuro ka manen. Nalalaing ka kat ngam siyakon. Oh, anya lakay. Nakasarita mo ni Mario akong parem? Di namot kayat amapan mi kasarita ni Mang Ramon. Ni, taapay ka no. Naungat ka nung amin ni Mang Ramon. May salaang ti kayat na asawan dayta. Saan nga entrisado ang makapagbangkag? Podno dya imbaga ni Mrs. na. Di na kayat ti agbangkag. Sana mabalin na sumardengak bakit. Sayang ti panawan. Maiturod mo nga rod ang mapan kasarita ni Manong Ramon? Jak pa'y mo't nakasarsarita nga rod day dya atao. Uray siyak. Nakitkitak laang Ngam jak pa'y nakalangan. Ado ti mang mangag ko. Naungat ka no. Kasano? Retirado nga men nga opisyal ti army. Madasag ang mga awis iti kadwak. Barang at damayat. Tayong kaman kasarita ni Mang Ramon. Aw-awisan ka no ni Pari Lari dagiti daddo maaman nalon dito lugar tayo. Amapan makisarita kin ni Mang Ramon. Awan ti maawis na. Uray po utam. Apay, amin kayo kadi kat kabutang nyo day at tao? Ay didak iramraman, ta sa anak at akrot. Kat, apay nga rod asaan mo akayat akadwaan ni kumparim alari. Kat para mailaang kan kaday ito yung aramidin nyo. Panawon nga rod titikag. Ang mga nuuray jay waeg, kat awan danum na. Tinapatag, padasin nyo ti mapan makisarita. Oho, sayang laang ti oras. Ay, awan tinawis ko bakit. Nagadudag iti man nalon diti lugar tayo. Ngam awan man lang uray may saan na awis mo. Agpapada dati sungpat. Naungat ka no ni Mang Ramon. Hindi na mo ti mga asi. Kat, kasano itan? Ada pang panunutek. Kahit sapay ko mata umanugot ka. Anya dayta? Sikat imang kadwa kanyak. Ha? Siya? Agang-angaw kan samot lakay. Ay, dinak man iramraman. Siyak tag sao. Basta kadwa anak. Ay, itan tupay kat agner-nerbyos akon. Apay ko maamabutang ka. Awan mo't basol takan ko na. Nungay pabainan na ta. Ay kat pabainan na talata Tinapatag kat maibagata ti kayat ta. Ay, kitaog pa'y panunutag pa'y na imbag. Di mon pabayagan bakit? Matay dagiti mula taan natin no agbayag nga awan danom na. Ay, kumarkaro ti pudot ti panawan, Ramon. Uwin nga raw, bakit? Ay, kaasi dagiti mula. Anyan tulangan ti apitan dagiti manalon. Ket no awan maapit da. Agbalay na kaasay ti panagbiag da. Day tamot nga ron ti pampanunutak. Kayat ko ti tumulong. Ngamjak amo no asino kadakwada ti tulungak. Ay, mabuteng dansan nga umasidag lakay. Ipagarup dansamot anaunget ka. Kristiyano ak itan bakit. Saan nakas idi? Dakkelan tinagbaliwak. Amok dayta. Iso anatal na itan ti panunot ko. Kanagbalbaliw kan. Ipang pangruna mo ni Apo Diyos di tapuusong. Ay, talagang agproblema aklakay. Ay una yan. Problema latan ti bagbagam. Kasano tayon nga agbiag kadagiti anak ta, no saan kamutten nga agmula? Nagado di ta kakabagyan ang mabalin a pagbuludan. Ay na, nasayaat ka di day ta panunot mo. Napigsa ka pa'y mo ta.
Day takit din bumulod kadagiti kakabagyan ti pampanunutam tapno agbyag ka. Maalam pa ang ti agbain, no talaga ka sa pulam. Ay, diyak amukan ka. No siyakla amaysa, mabainak amapan bumulod iti pagbyag ko no kabailakmet tagtrabaho. Lakay, adda dito'y sango ti balay da Mang Ramon. Nagdakkel at talaga ti balay da niya. Wan nga rod, kaslawan mo tagnanaot. Talaga kasta ti balay ti baknang, bakit? Kat agtuktuk kan Apay ngagtuktok ka kat ada doorbell. Sige, pinduta mo Sikan nakasagana ka na sumango. Kunak man no si Kati agsaong. Sige, iturturod kun. Napagsasawan na ta. Anya ngay nga rod. Ramon, ada bisitam. Pinaguray ko ida ijay salas. Asino da? Agbangbang kagda ka no, di tadaya. Adamot lang ang imasidag. Iso ngayong kakasarita idan. Agasawa mo't dagijay. Naimbag amalan mo, sir. Agtugaw kayo. Mang Ramon laang ang tiyawag yu kanyak. Siyak ni Larry. Dahito imet ni misis ko. Naimbag amalam yo, sir. Anya ti maipaay ko kada kayo. Umay kami ko magpatulong kan ka, Mang Ramon. Kasapulan mi ti padanom iti bangkag mi. Maawatak. Kidawin mi ko makibingay kami iti danom di tawaig. Lumabalin Nabayagan nga inururay kayo nga umay. Amok ti kasasadyaw. Ket day takid-kid dawam. Ipaay ko kada kayo. Takayat kayo at tulungan. Lakay, nangag mo. Ay, agyaman kami, Mang Ramon. Diyak ka mo. Nukasan wa masubadak ti kinasaya at yaw. Nagsapamot anapan ije bangkag na ni kumparim Alari. Ket napanlang Ingkamot ko mabisitaan aje bangkag tayo. Ay, Jack kayat ti rumar. Nagpudot ti panawon. Ay nalakay, amangan mat no karuruutan. Si katimapan mang bisita, no addawayam. Takita man no saan ka amapudutan. Wan, siyak timapan. Kat Jack kayat amakangag iti reklamo. Tagin lalaing kamot amapan. Mare, apa asi kalati may ti bangkag yo. Ayan ngayon ni pare. Ay na pare, nagbati ije balay mi. Imay ko la binisita day ti bangkag mi. Karuruot na't gaya man. Mabiit ngamin adumakal ti ruot no awan mga asikaso. Nalabsak dagiti mulam anateng pare. Saan damot analaylay? Adda ngamin danom iti irigasyon na pang sibsibog ko, mare. Adda danom? Saan pa'y mo't apa nagtutudo? Napan may kinasarita ka ni bakit ni Mang Ramon. Imanugot mat amang ibingay iti danom manipod iti waig. Da kayo tinapan nakisarita? Uwanan mare. Ay, kunadaan na ungat dahi a tao. Naungat siguro iti. Angam saan matitan? Nakaan-anos kit di dinapang kami. Kasta ka di? Isong ibagam ka ni pare Mario. Ituloy na ti agbangkag tani. Nagaduti danom. Wan pare. Ay na, agyaman na. Unay kamaten. Anya lang ang tinararamid mo ija bangkag, ha? Tanarabyan ka. Mabisin kamin kadagiti ubing. Nagluto ka kumamutan Naglinisak ijay bangkag. Tapno saan amasayang ti oras ko. Naglinis ka? Wan, pamulaak itinateng no di mo kayat ti agmula. Sayang mo't di adu-adanom no jak pamulaan. Anya adanom masasawam? Mangtangdanak iti agmula. Agyan ka lang dito'y balay no dahit na ti kayat mo. Addandanom ijay irigasyon, Mario. Kung gayam ti ibagbagan ni bakat ko, paray. Nga addandanom dito irigasyon. Addan, iso adi mo sayangan ti gundaway. Agmula kan pare. Maragsakan dagiti mannalon dito lugar tayo. Taaddan usaran dadanom. Amin tayo kat agnuman iti danom. Manipod iti waig ang masakupan ni Mang Ramon. Ay,
Imbag man ta nakasaritam. Saan mo't anarigat akasarita ni Mang Ramon? No kasta, saan apod no dagiti agwarwaras nga istorya? Anaungat ka no? Kan awan asin na. Idi siguro. Agam nagbalbaliw itan. Hako ha. Ang yaman na ka pare, ta nakasaritam. Kinapudno na. Pampanunutok mat nga rod. No sa dino ti pangalaak, iti kanan may iti pamilyak. Nang runa, no isardan ko ti agbangkag. Imay kami manan dito balayo, Mang Ramon. Kumusta nga itagiti mulay yaw? Nawadwad ti apit mi, uray panawon titikag. Isu nga umay da kay ikan itinatang. Nasayat no kasta. Makasida kami mutlaeng nga iti preskuan nateng. Nangina tinatang ita, taman man o tinagmula, Mang Ramon. Naragsak kami, mat. Tadamat pag-tuition na kita anak mi, iti panag-eskwela da. Maragsakan akmait, ta nakatulong kada kayo. Silulukat da ito'y pagtaangan mi para kada kayo. Umasidag kayo laeng, no adda kasapulan yo. Mare, awan samot dagiti anak mo di tabalayo. Nagsapadaan na pa nag-enroll. Addan sa kolehiyo man. Diya inauna ti kolehiyo, Mare. High school, dagiti maikadwa kan maikatlo. Dakkel mo't agastos Ay, so nga rod adob-doblian mi kanila kay ko ti agtrabaho. Tapno mapaadal mi dagiti anak mi. Katda kayo ngay. Malpasamot tenday ta ipatpatarimaan nyo abalayo. Dandanin, Mare. Pudno gayam jay kunada, ano nagagat ka? Magunod mo dagiti tarigagay mo itibiyag. Pudno day ta. Imbag ko tanaawis ko nila kay kong agmula, uray idi panawon titikag. Saan mi kumaama ipaaramid day tabalay mi, no saan nagmula nila kay ko? Nasayaat mo, tagimmagat nila kay mo. Tay kunada nga rod, tinagagat saan nga agbisin. Tinagagat, bendisyonan ti Diyos Ama. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag ng oras kada kayo amin.